Manastir Novi Stjenik se nalazi u jednom od najdivljih delova u Evropi, za koje je poznato da je jedno od najvećih staništa vukova. Takođe je i dom mnoštvu divljih svinja i lisica. Naše sestrinstvo pokušava da živi nezavisno. Naše krave i kokoške su jedini izvor belog mrsa. U ovakvim uslovima naši psi igraju bitnu zaštitničku ulogu. Imamo 4 srednjoazijska ovčara, jedna od drevnih rasa koja je nastala prirodnom selekcijom u ogromnim surovim predelima između Urala, Kaspijskog mora, Male Azije i severozapadne granice Kine. Milenijumima su služili kao psi čuvari ljudi i stoke. Poznati su po svojoj neustrašivosti pri suočavanju sa pretnjom kako od čoveka, tako i od životinje, kao i po svojoj otpornosti i u toplim i u hladnim ekstremnim uslovima. Naši psi štite našu stoku i nas, omogućavajući da bezbedno živimo ovde i da se osjećamo sigurno dok idemo kroz planinu. Poput ljudi koji drže ove pse kao čuvare u njihovoj zemlji porekla sve do danas, tako i mi držimo svoj čopor koji kao ekipa štiti manastir. Svaki član našeg čopora ima svoj poseban karakter i talente. Kao grupa su svi nežni, ali neustrašivi kad je potrebno. Veliki je blagoslov što imamo ovako hrabre i verne čuvare, a istovremeno odane i nežne prijatelje.